प्रेम बहादुर कसाट हाल्के वेकै म्हैसको ब्याचुन माओ खैम हो नेपाल समोर डोस्यो खुइ गुसाले मोटो नाङ्गो कैप्टो च्याडीमा वेक्न लिप बाखन अपन ठिठी बेरा लान्या काटल टी स्वामा गैठे मुसी नाङ्गो मौलिक बाखन सफु च्याडीमा वेक्न लिप पुलाको निवास साहित्य संरक्षण यागु या निजनाटल नेपाल समोर डोस्यो ने खुसाले धर्मोदय या विशेषाङ्के वेकै टुकी नाङ्गो बाखन छुप्याया चंग दो वे बाखन यवेटेना गु बाख्ने उ इय निवास समाज खण्डुको छौ सिमी परिवार या चित्र नाटक दो निनी बाखन टुकी बाखन टुक्टन यही इमस्टन से कचमत ज्याचुङ सुटे भ्याट केव जासुको नल टर्कर न मोरो सना न मोरो अस्न छुया मरा पिट्याङको झोके स्वाप्र नल फा पच जासेले कोठो छुए ठाकुल अले लख कुट्न पुन्चमी छम पुनपुन हालाचन अस्न मोटा छुए नाचन निस्ला सरासर क्वाउन पुन्चमी न लिली फुफु वन लन फिना लकान याट गान छु मरासेले पुन्चमी ढाल द्वा जाबले जुनावे लोमंका डिमडी खला हन्चेटा छुया मोर्नी अस्न पुलुक्क पुन्चमी ख्वास कसोट अले सरासर वन अस्ति ठ कलावो सोम मच खचयना जम्मा न्याम जडो लक्ष्य टटल बाचिक नेट प्याछि मेगु बाछि त ड्यापन चुनिमा आठुके मोय निम्न जाकेका डुगले भच्च खर्च मचल तर छवाइ त अजन ढौढौ याटिनी अर्जुनले लेले पट्टी लिपेको वालाको वे खर्च या त सप जिगो एसा ठौटको व जाला नंगु मुखनी मसक नगुन मुखनी ख कलाइको कुर्की टास बराबर हे न्याना चुन दो ठौन सुटे जाकिन या त टेउमरुगले अस्चैटा आपठाप जुल एया ठेया मन्ट पुन्चमी ठोख वाचल ओइ मय जुया मन्ट ओके मिठा डंक खोबिटिया छकछकी चिलाउ नाचन अस्त ममरो कलाइ ठा उनीको सु ढाठ याइगो तर ढा छाली मखो अले हाना लियाटो ओइगो गोका मछि ठटिया रंगा आखिरे व ढाया ढाल आतल वेमा सट्टी लिफना बि फुकन वा निफजक देवंका पुन्चमी छट्टु टु चम्ट्या या ढाल बच्चा मछल ना मुआला पिपि फुलुचरी छफु मरे अंगुला लुसिकन मरेका बिनगुला न अंगोटका छपातनी आ नाप्ने उल दनिगु न मिखौन का मखला पुन्चमी खोबिया हिटी हाकला भौपलको सुनको जना अस्ता चीज गटाल आ छ्याले जिछु बर्माइसना फुकाउ मखो जिगो हबिगत छ खना चोंगे दु मच खचा लैटा व बिदि बिबार हन्टल मखला जि तया चुनको गया चुनको पुन्चमी खोखय नर ठक्क हल उलिया याग भामुखम से छा जिमटा ब्याना हे मला छा मच खचा देख मला नु पुछि व पुछि गा ठम बिउ मुखने जिम्मा बन बिया हो लिमुछि फुका बि टुंगाना न्याप्ने चुङ उली टुकी न मिख टवलका अस्ते छ कोष्ट वे वा खाट सास ठाम होला पुन्चमी ढाल न्यापमा खाल जिबले लोक छुटाइ ख जिम्मा बुप्न गति ख्वा किनि गति पेम मुनि न्यने ख्वा पिलिगो सटिना बिमुख जिला ठोटुकिला पुन्चमी हालातमा अस्त जुरुक्क दन प्यावन बागौटी जागा निम्न जाको पाछै निठु जुना ढ्वावला अले भ्याट के व जान्नल अडान लियाउले भाट अवश्य डाजुना वइगो पुन्चमी मोटी अकि न्याटा ठासेन से पुन्चमी भाटीको लसोया छन तर अष्टम व ड्य खुइन मचतेस ने पिटे टका हे च्यारुला तर अष्ट वगे म अकि व सुटेसी लियो दिनीको बामनाटी जाकिया हलु बज ठिया मचेट नकल एन अष्ट दुवावगु मुखनी मचतेट ठना ठ झाल्या चुना पिन सुया छन तर वो खनमरो टोप टेकान मवसिने खाप गल्लक गोया अठे लासा ग्वारकला छन घोचटी जागा खाप कारकरिया उसौल वना खापचा गाबिल अस्त ठावया वस टोट खट फांगा फुटमुट फुना दिन पुन्चमी गबेट अठे चुनचुन लेप वन नोनी मवास अठे न्यवका छु कने खन पुन्चमी मेवलेसका बच्चा नाप्न दन उष्म फुट नील कया हल फले ल छट डिकटाका दुटो मच समजना ठ छेव चार डुम चन्चमी व न्यार डुम नाराया दना मामु मादुल अस्त दनावग मुखनी दनिक विचार न मोर्न लाग्दै थे छ छारासा नापली बजुसा नाचाटु दनावे टंगुलजी ठौ 8 क मरनी तर मचट निम खयाजु टाया व दनावल पुन्चमी टचया ठसेवन नुकुल दका वसिल आ यागु छ निटकुन सुटे प्याटके व जानागुसबे अन्न छगर गावै मुटी लाउ मुखनी मचट व्यामा च्या च्या याना चुन नंगला देव छगा बार गा ठके दु मखो व कुनल
मिखा फुटफुटी गेरा प्यावला यफु वाइ मिन बल्ल बल्ल मचटेटा हेका प्याउन गनगन चाला जाकी छमना कि छमु तरकारी सी चिव चिक जुना दुआवला चन्चिमी व ठमा निम जाना जाठुल नापा मचट निमेष्ट नि यतले नक्ल अले लिंगो ठमा नया निमेष्ट टेव छ बिया अड्डावन न्याटा अहिले अष्ट अडान ल्यान होला कलाम छे डुग जुसा उखुन टोप टेका जग वइमजी तर छे मचट निमजको टोटाउँगो अकि मसे मगाट होला तर छे ठ्याउले हाना भए समस्या होला नाप्न वटा ठजाको समस्या बराबर व तर कलामेष्ट हेका टिस छटा सुयाकी टुन्की समाधान जुइगो कलाट बिन य निंकी कुर्किन छाठे जुआउनीगो आला टचोगे समस्या जुल ठुके मचट यसमा पाउ खाया अंगला खोक्न स पिका अंगला तर मरु छ्या अस्त याटा वया ठया मन्टा प्यावना मुसे चकन छि जुनावला निमेष्ट बच्ची हया बिल ठुको ठा वा उखनो बिचरा मचटेटा मुसे गेकल ठ लजको तोना दिएन उखने समस्या अस्त ठुक्न समाधान याटा कने खनला उटा टरंगे आपत जुला मचट दसे निसे नेपिटे टका हाल ढंगला व मिखा छुये मखना भोसना कुरे जुल अले वने इना छु मजुको के दिएम छपा कया लोमाटेया पापवा छट के खुमिया जाकिना हल निनसुन टको वहे टेवा मचटेटा न नकल ठन नल सुन दुखना हाना वहे समस्या होला हाना मिएको दिएम टचट हाना मिएको निने समस्या समाधान जुइगु जुल तर पिन खुन निने अस्त अड्डा बना चोमले पुन्छमी मुनु छया या मचटेटा काके हल अड्डा ल्यावले लुखा तालन दया टौ खना व ठिका कल अले ठके चुंगु टाचा टा खना ठाउन मचटा ओजन सुन मोगले ठ याका चाहिँ जाठ्या नल बनी समस्या टेका मचट ल्यावल मामा बिया हाउडगा छिटकावङ निपा नोट चन्चमी बोमेस्ट बिल अस्टन टाकया छकिटल तर कने खनु सुटे हेलिट बिग छोटा अस्टन जाठ्या न बुकी टुंगल तर डान लिटी बिउमा चन्चमी ल्याव मुखनी नारायण नकल एन म अड्डा वने इ जुगली चन्चमी भुटी लेंगा ठ न नल तर चन्चमी वगे मखो नारा याका टोटा अड्डा वन जिगुन मखो अष्ट उखन अड्डा वन यम उपटा निछि छेपियो आजला बनी लिबकन ल्याम वगलेला वे टस्कन ठण्डा जुल चन्चमी न पाल्टा चाइना बिल टावला अड्डा वन मछनी जुल मेग छु मखो कलाटन टामसा सोउटगा बिजाना व कुन टपिक्या छ अबले कुइका खपचाको उसवला अस्ते टम भच्च कोला त चन्चमी आटना मोट किने खाप्न क्वाटका वेरका मोटिटया काचकाचा मर्चा थल जना क्वावन चन्चमी न पुन्छमी न खन अष्ट अनट फरक फैला ल्या होला पुन्छमी खिउके खाप क्वाटका टकटिना होला कोठा पलाट टला छा अठियाना हो अष्ट छुए मरा कोचना सुनको चुनचुन पुन्छमी मुसमुस निलाटला छा डेम टछन हो छुकिटिया ने हो आ मचल्ला सा छना पाटे न्यने फुक्नु फेर्ना थाला सुए अन्या कोसना टुटी अन्य त अबले अस्न खन पुन्छमी नाप सुचु टुटी छफ बाफ हे सुया त मरो बाखा कोचला